Usham, Jatin. Baru beri capri yang ni udum. The king of the... Yo. Dang best surak sini, best surak Assam na. Cái phi đần mình ông là mình ta cái tiki khna thì bạc khăm nhạc song shit vậy. Hả? Long ki bajai jai. Long ki bajai jai. Thì đi được kia. View ni phong tang riding guard na jrong. Phong riding guard na po. Look at the view, bro. Ya, tiki dos bila nang be pa. Tamay Syam lah sira pa idri. Sira. Ngakam kenyur ah. Kenyur selia, kenyur apa? Kenyur dia. Ada. Ih, tak ya. Sean, hanya. Hah? Lin nga, la siong fit mo. Chill ride em. Hello bro. Ya nak. Okay, let's go. So what is up guys, it's your boy Cocktail Rides. I'm back again with another video. It is another ride day and we are heading out riding to Mauring Keneng side, and behind me there are lots of riders. We just coming out for a chill ride. They done Usham, done Ujatin, Udum, and come who's coming next? Andrea. And who else is behind? Greg, I think. Greg. And itu ngam kenmar ngam itu re. Oh, Ryan. Mentang ila apa ham maulingan and ngidan hapedeng jong ka ride. Ngade bah hapedeng. Second last ngatrai. Sedin nang dan we Himalayan. Cakmat kelai kitu sia. Kelai enjoy weekend Sunday ride. Ngate perlong anya bejai-jai namar balas lem ngam juride and plus kawai di bah ngawan lang bikin iki dos ki kentai te ngahap nyak kam dijai ngamlong nga ban ie ikini. Oh, look at the beauty. Oh my god. Ajing itenat kata jaka kene bebo na kita ning kene jaka ne subang ni jaka ki baik telat dei banwan sini jaka subang ah. Kanya kaliru imaha hane matusya yang kai. We have arrived here. Jadi ni kita line up Aprilia MT15 Himalayan ka RC390 kene ka Gixxer 150 R3. Oh, ni ka R1M jung new Brio. R1M jung Dom. Makanya Japanese sexiest bike, the R3 model brim. Gede R cylinder 321cc. Batka. Gede ru 321cc dual cylinder. Oh, you guys might as well subscribe to the Meghalayan Rider mo. New guy ru beler banyak bike. Why you laughing there, huh? Why you laughing? English laughing is a joke. You think English speaking is rice plate eating? Huh? Madar father like this manner. How was your ride today? It was nice, man. It was nice. Last lam ham jurai chu takada supanga karai dasi. Ini tahu dom. Handsome guy, naga group jungi. Oh, Dia karai pulang no bro. Subang. Supanga. Ha? Hey Fan. Last lam ham jurai chu ni tiare. Dia FIFA bro. Ngaling ngol ya menewang mun tingong idrer mi kop jurang ha. Baru beri capri yang ni dom. The king of the free. Yo. Okay, Andrea, vi som nog från ride med das ni. Itu so long. Feels good.
ngakali dah kasih juga dah bareng. Dan besurak sini besurak asam na. Ha? Surak sini kan? Ma. The home. The hottest. Where the home is the hardest. Dia mentanang ni yang nyat sak hamang dia kemat bakam duna bril tani dika lom kenjab lu poi ni dia bona dia kai tek slab ni sai tu dia gini siar ki ong bagin right kam station room te sespar pang nya stan ki bike jengin se ya hamang te haru te syam ke evident man ong na menta ki tiki khna ti bakam ya nya song shit ye ha Long ki bajai jai. long ki bajai jai ma te di rekia dan ni wan ong spang ki khna ba ya nya song shit Nyak jai dia. nya jai ha pipan Memang ada banyak jai lah. Nyak jai. Malian dia. And this guy, what Right do you have to past say? when there's an empty road, but if you see car, stop. Si Castro. Huh? Medan ni man ong. Dan iya dah. Pang ki audience sangat. Tikir right safe. Hai. Pong ki riding gear ye. Bini pong tang riding gear na jrong. Nga pong riding gear tan po. Dia slet tala ya. Dile dah. Klebit tan. Siap connect lah. Ti mentangi lade kapur bengi ya nak kamang teh harum. Ya sya pej ni ke video kan kam long somewhat entertaining hi ndian. Pej si ke jaka. And biasa kan ni ke surak ba kalau no kam tu kalau downhill kendian. And kapangadahnya bike sini. Look at the view, bro. Look at the view. There goes Kong Andrea. Ndak apa murah pat mentah. Ya side by side. Ya tiga sebelah nang bepa. Oh my god. Ngatrain hab yang ni kebut ngah kalak lat. Hat. PC amut penyelek you ni ring video hang ni. It's green, so we can take solo videos. Oh, nice. Sementara antas kan ka R3 jong usyam. Pika stretch ka ai kumno. This vlog looks nice, huh? Press sleep, man. Sering ah. Testing 1 2 3. Kabur tu kalau halus. Cek ni kata ka R3 mah. Picture juti. Mesti fly by tak. Subhaya dunia lam yang an yo tiat bud dah koi. Dah. Yo, let's go. Mayo 138 na menon tuan-tuan.
148A try. Stuk kadang ahi pada jualan. Kadang terus ya kata abang nyak bike free deh kadang terus nah. Hihi. Wow. Woo. 148 ít thầy. Hả? Mày đi đi mày bật là gì em chưa? Tụi udah nem belum bom deh kendiat Greg, udah nem belum bom diat. Kira bijing song dian cuit. Tamay siya mila sira pa idri. Sira. Shofi, ka dong chuf tan u fu chu third le. Sekarang ini. Pi pengalaman em biasa ngau nè. Chat habang ai. Nanti ya Nam. Đây nè. Oh, power exhaust em. Asyik kenyal. Dia lagi. Nga kham kenyur à. Nga kham kenyur à. Nga kham kenyur à. Pech seli. Kenyur. Kenyur pech. Pech nga kenyur seli nga kenyur pech. Nga kenyur sih. Ih, tak ya. Biar saya long bijak ni. Ah, laku dia dia. Yeah. Laku selai petrol. Oh, Nasha. Dia. Rio deh. Tesan Rio. Ni tadi 1000cc ru jajaj pi. Ya, suki-suki mah. Lebiang teh neng mentatak. How's the Josh, bro? How's the Josh? Right now it's very tiring. Josh is just already because you tiring. ride very fast. You ride fast lah. You ride fast. You really lah you. deh. Nisya kiong lathaj nomor ba. Tawan ride chesh kiawan ride tang kanot 30 km lathaj. Tang kom ni. Tang kom ni lathaj. Ya jai bit mah. Dia perlak mentabar okhat ni la ya dap ni la ya thaj ni la ya dap ride ye. Mentang ni ride no selala ye dengan penkun ok video hang ni. Dia publish bun ba apa ye ni video ko jong ah. Bana ka post da fisnat ye kan ka video ko jong ah so ban like, share and subscribe. Ya kan ka YouTube channel ka jong ah publish bun as always. See you guys next time. Signing off. Cocktail Rides.